check. Check 1 2. Monitor bali. Ti ako ko kali pa masisa. Check. Check 1 2. Check. God is good. And all the time. Zimik shohi. Itum kuthuina. Ningai mathada hoboka. Zimik shouldering pama ijumo. Ningai shipu right now bokai zimik shohi. Kupkasangli la ningai mam tharar babam nija. Chen ningai mathala again itum zimik shohi zatwa. Quai sare.
ishin a game le akai na akai appreciate sa like ratching the kle da arila no we ali bam the kle bale action na no a kuijing re yung re wa saing la ka awilin na khama tha thai the kle ana ngawai the kle ka chon chila ana sang the kle phon chila ana tong the kle phei hop chila ana sang the kle spec chila airing la whatever it is nan the yang la ga awili khama tha thai the kle a ka chi appreciate saming sa ngai chine cham sa dan ana airing sang the kle chim tha ka as no airing chim tha na ko no spec chim tha na ko no chon chim tha na ko no suit chim tha na ko no blazer chim tha na ko whatever it is nan yang la ga ka thai je appreciate saming sa ngai no we ali bam the kle sa na wa chile ya cho appreciate ka sam yo say no we lem le bam the kle ba chile Ishina, kaman salaga in lasa ching gajakle jino rat hangay na poklega. Natum la thaidle ya. Lay me town gajalai tum sa ching jidaya. Achu kem liva la hi. Natum le la hu meaning he. Kachangkat natum uklung lila. Papta lagong sangay jinya. I lay me town, I'm not my own. I belong to you, Lord. Ikla tamang meaning la cover rana gazang linjili gajibaje. Lay tum le. Psycho relichui. Ring a party sambang sakay jini. Lagay tum the bridge liva jena. It will be my joy to say your will, your way. Dang dakli ada. Razang dakli kitongka. Itu my intention ngata inga day razang sare. Kathalala. Akama kanautang. Itu mahan kong adam jitran ba. Psycho dan ring palakin matan lakin. It will be my joy. Rana we kapningen vai milo inui. Ninga changlong jili. Ring haurko gachui muday nong sangayang. Jane itum lai sang lumulirko. Lay me town gachilayang. Lay me town itum sang lumsase. 都肯定高兴了，都肯定高兴。These eyes open wide from the depths, from the heights. I will feel a sacrifice. With these hands, lift that high. Hear my song, hear my cry. I will feel a sacrifice. I will feel a sacrifice. Lay it down.
joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. Always, it will be my joy. Blessed be your name. Blessed be your name. You give and take away the laliang the clean. Rana kamine natum mirini and a quizy babam leora. Natum mirini hun kamang itum the lechui muya. A one catali chantam in natum mirinia. Rana kanin mirinja and a quizy babam leora. Kami the claim mirinji itum the cubang. She chinvai the lake layang gajinatumli. Machuk sangai lishichnia. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow.
be the name of the Lord. Oh, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. Long as that ure. Lai sa ma la kai dum. Se ha sa koi kwai sa se. Zero remarkable kaplamli Mangarungi ga shira kon kuida Zero palong richi pem the sea tui hao Lang sot ma pong ma aning arak ma Shiman hai da mızat ga sai mangali Yukama shana karari li tanka Mishanga taina sukso kami ya uru Shuni hai ui Wuchang hai cham le No, we blood and come sham the mercury man. No, is that how the already we be real? Look at my shin so the take off my shoe me the calm down me. Out to the Sagazin to love we could cortada Juhu sochi lo rei mala Iwi mi What am I should be No we burning come shot the mercury man Then is another already we be real Look at my shin so baby my heart we don't play bubbly sang high We bubbly sang high tea wrong tide Who we so can me lonely curly Be my viola, Taylor, my Taylor. What's a cheetah, but I sang a song. We will oh, the mercury. No, we burn and come shine, mercury man. And is
sa sa se lai li hangai da kle da kong hui bam le ling sang ga hai thingo khangau hi ma bai la a thai la ma thai chi nge da hangai da kle da nei thamui mi rin ra li zangai ra li shi hui lo ga ok thi ga tam chi tran da mi rin le ups and down kya khlai sai la ka khanang ga chot kya khlai sai la I tham le re wi sok mi chu mangai na ag zang chu mangai na I tham le mi rin ring rak tak le le matai sang mamanda re sang mamanda hak sang mamanda I tham mi rin ni sok mi samang lak re ga chi lai le hangai lak ta le ra zang dai ga khle sot na pi nei tham mi rin ra le ga sang chili matai khmai apong ka thai malai mane ali ga zang ning la pong ki kalam malai kat mane ali zangai tam chi tran ring ga pha kamathan chingri ga hai psycho ri jaw li sampang la ki chi ne ning shi da masot mi li shi ta le ra simik show ga thar singet ga thar na nang rum sang me da ra no wi mangali yaron ngala hi a kha chen rang sak tak le thei da ring phai matha nei right to my intention ngatai da ra lak ta le re kha ra da kle idam psycho re kipa kha accident na khra maning manei da khui kha ra no plan no purpose we along chili ra sang lak ta kle ni da idam shan khui da le ko no purpose idam fulfill sa shap khawai ra na idam psycho really ot sami lak lo da nali se asai musodla khayala no na sa ching rano ra simik show atam bung psycho ra na pang le hor sang dale no ming china khayuya te khamata ing sa ching rano amen psycho ra na pa mi se Good morning. Did you sleep well? No? Good. We will sleep together today. We have sleeping class. 2 hours sleeping class. I know. Pungkhani pyo sajaya. Kada? Hivak shinau bire? Hiu hiya? Hivak mer nau bire? Momya? Okay. Lunch with Ilipis, yeah? Cancel Sasarai, eh? Football final Mang Samraj. Jinsha Momya run at home. Boy, Ukanang Naye. Me 250, 42, 43. 251 now. Kon mo shoklak. Morning. Okay, chithase. Kadeo ka khangjai le ko achu. Jena aru hi session ya class khore. Ishi sora phungbashi nashiva ka tonga. Sora phungbashi ka tonga hiwak pa hi class ndai to kore. Ena Sir Wilson na class khui miore. Jena nashi chi ina zat paire jena hiwak pa hi class 2 room class 2 chili zang mi paire. Okay? Nashi class 2 nei. Jena arriva before lunch games ki kamlai mre lunch uitili after lunch itum first match hi volleyball ngreore hi kalhang bashui women champion bashi aina worship team volleyball match first match chiko khangdai hangnok ena arui 6:40 to 7:40 he class 7:40 to 8:10 he breakfast later Juithili 8:10 to 9 he Q&A he lisang bok morko he lisang lagi thum han ki chi tam khai u je na han ki chi han rok se aru hi thum salvation muram la tamore janai thum kle kada oh hi ki chi nyang ga ji phamak da le sa ka ishi paper yomit le question ka pi khwai or na direct han pai ko chi khui mi re Juithi changli thum hunaka family time later. Alago Bible text la park way na miore. Juithi li thum
lunch pung trali ji quick vaisas and house akawena miakana se ha shok samilo shinali myogu shinawa kana se ha shok samilo session hiwang please come. Okay, please come. Idum dong a session hi hobok pai sia sa se. So khami election abem ding khai idum zai ko ro iksa kha bra na mini tra khni shi. Bra tang khamang ya khu chu mi ai da khora zingyat bra na nang rum sang mi li shi da. Bra itum gutong ana na wi twing na khu khwai ra changai ko bra session hi ha ko pok ai na thilaga ko ko ai na tang da na ra sang mi lo da. Sai ko hi akhamang jo ju shu na wi ming sing da ko pone amen. 45 ni share se asami gayo sora pungbashi brothers and sisters please go na shu class fa kazang myolo sir yarangam no atam ka khu mi paire ari hi 6:45 ne 7:48 tang da khu mi Good morning. Came in part later sisang isi session ma program laga hi kutong le chat ngai dak le ni azu sepa sami dak le veng ra ping na society na isi campers ping isi Indian be youth li shinai da hazat kasak za khamata hangmira da azu wi kasak za patong kha cha khamang ro no khmoi ro no sa ko ro hi society ne shok ni dele ACS society ni azoi shepa sami dak lei chena ashima cha khamang li runo kasakza ka li runo shinare je hamilo ya tuna pesa tong ma chi shot laga khangpui mi gane azoi chim sho kasakza hi chena che tum sa kor na ning shinare ko da hamilo ji hi ko sal shitale aring to session hi itumna more we mram ni tam ge doctrine of sin itum na theological term na hang logica hamartiology itum bible singrat le do azuwa bible singrat le kha bible retain ha milo klai na khang atam le mahar pha kha pen na nu not pen ji sing le not pen ji sing le ga mark sa mi salo itum wi dometrili ung je na ji yang ni bai ra hamartiology gi ni itum na hi tukla kaina tamaka more hi tako je heading ko chung khale more hi ne jile ka azwe shi ji tong kham wam ra akmang tam re more hi tako je area khmang tam gi jine kyu wang khla jil ka tam ma khle thi shu da kle issue hi azwe game here beginners wi wang ne da si sang ne mnem la game ra changlak rang ji mi lok chung ka jang le de mning do mai chu vai ne issue here beginners wi wang da e ningli chu ning chuk leo da more ji khigla ji phapta ka pai
by makeup kejana discuss vai sase. Firstly, what is sin kejatam citaran? Greek word na. He will study hili harmasiology jauda, harma or harmasia jauda. He will kakla na kigla jika missing the mark kejini. Yang kai kava game jang jing kai bing Bible tam kui kai bing tum hi sha kabar leda missing the mark kejini. Target leda kle. Chili mazutu ji missa kai mark chili missa kai chili kang ne simple definition di. Revrana itumli ayin mi kai ya standard set sami kai revrawi kathara tuili hitalo hitagi gi ko the standard katong ka set sami kai chili itumna maka shungra lu gi ju mark jim ka shungra le missa kai chili more ko ne itu mai kering kerakli revra na mening chang mis itu na masak ng yik chung ka sai mji ta do chik dong ji more ne chini for example sa de tum hi school ka tam chi tharan exam nga bai mening exam khang wali pass mark le dala mening do pass mark ji maka shung ka khi do fail dala chita ko mai na revra na hi ka shung plung ko the standard set sa mi ga dala tum ni kana kali shingrok lo, pyo mingrok lo, ya, misui masalo, mis hautat paimra, mali paimra, jong ka set sami kai. Kalau New Testament lira cang jana, sak mai lu giji tha giji tala, mili kam tang kamrangan yang kan na physically pisang so kain cap jai. Nui uglung lin na jinang ralim lungwa ta konci aka na kecang kada na mis hautat kai cap jai. Dadak jung ka standard li tali. Ji muka shung ro tu ji dal chena muka shung dong ha ji more ne ji ne ji more ko ne ran standard set sami kai target ji missa kai chena missing the mark ji ji wen krane chena firstly tu na papta gi ji more hi kigla ji ga brevran set sami kai standard ji muka shung ot ko dong ji itum more ne ji papta speaker na simple sala kai na define sale hi more ni jika tathe pai rakla ja dam chitran nana ot akam sarang laga hi more ka more mning kla da thaingai ka hi mchuklo hi ina masarang laga syam sa pai rakla dam chuklo ta hang simple sala ka ne ya chim thai itum wang chi applicable side yo sang abda ba bing na cham mang lo mek chim che lo talam sha lo tang ra kai tum ba ga shi da shangai ode jadi kai na mashunga akim tham ne da phetal ite ka ji mashunga ngui jinui conscience na mi yali ka ma mi yali kle ji simple sala ka na kra the pa le ji syam sa bai le kle as re I mek ji she go ge hili so mi da psa ka tha murum sang mang la li nam tak sang sar no ta sa bai le la asi cham no hi mang go yo ge english mi ti the mi or no ta sha sa bai le la ya simple speaker ba ju idea ji mathai jan thumli le chi practice sang sangai aka sauro ja tam chitan hi mishung ga ma mishung la ji new conscience na mya ga ma mya la ji or we run na mya ga ji nali mutui mi ka bai sia sa lo oga da sia sa pai de le ka hui wang msarang la ga sa pai ni ga sa pai ni kla sia sa pai de le la ji machuk sangai bible na hang da mi kumok tong hi morek ni ji Note down solo Bible verse in here. Romans chapter 3 verse 23 la hangai dele. Atang missing the mark chap chai. For all have sinned and come short to the glory of God. Ya. Dong ga brevra we te kam dei jim ka shung ro tum ni ki pa kam ka shung ro tum ni jide brevra na standard set sam ga ki pa kam ka shung ro tum ni. Romans chapter 3 verse 23 li. Romans chapter 3 verse 10 li la ya dele ko. No one is righteous, no, not one. Kamushung go mikumoli male mane kipa ko male mane chitele daga na tum itum ya I jang da na jang da mi ko tong ki more phung ni site more phung ni ta ngai le revrau tu na kang ko ina kang mani min ya na more phung ne I more phung ni da bi hai dale dare chum na ok chui li more I ka ta ra ok la ka jana ha bok la cha tam chitran Genesis chapter 3 iten ka den le ha bok Genesis chapter 3 le ha bok ni Iten karten le habok ne chili kada da habokla chil ga vrevra na mikumoli atamai na ifli
Eden Garden jili chipam hai laga anili freedom gutong ka kami ne responsibility gutong kami ne ka prohibition ak mang mi prohibition jine kigla chalaga thingthai ya tree of knowledge and evil chi mashalo chi mashalo jine prohibition ne he will account he tum nakali ka sam phang ragla chalaga Genesis chapter 3 li sam phang ra klai tum na Genesis chapter 2 verse 9 li Bible sing the le ka chili harwa mi lo Genesis chapter 2 verse 9 li Bible na hangai the le revran na thingthai na sha athai yu ku tong kang le wan shong sak ji de kala athai yu ku tong ka shong sak tong ji it was pleasing to the eye and was good for food ji ka sak zawang tarkasana ji kala itu mikli lang yang sak ji athai ku tong le wan shong sak athai ku tong ji thai ji ko ka sak zawang mathana ji kala mikli la yang sak ji thai ji ji athai ji ku tong ka shong sak ne kala ji kutong ka shong sak kai chili alung thong li chingrong khani shong sak ji Genesis chapter 2 verse 9 li chingrong khani shong sak ke tree of life ji kharinga chingrong kharing wi chingrong tree of life kala ak pa jin na tree of wisdom tree of knowledge and evil khani da alung thong li shok mrum khang sak ne kala ji alung thong li khani shong sak ka ak pa ba shalo ma any tree ka sak jana na any tada attention ngai shalo no ka sak zawang ku shalo ka ak pa himang ma shalo jide ak pa himang ma shalo jine Genesis chapter 2 verse 9 li and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food the tree of life also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil khani tree of life na tree of knowledge of good and evil ji khani shok khang sak ne kyu vai na vrana garden alung thung li hita da khani shok sakaw la ja kha ak bai ka shai aina khring sam bangi ji ne tree of life ne khring wi ting rong ne kala bai sha ka na ji me sha ba mra vra wi prohibition ka kai ne ji na sha ka ka tharak la ja ka Genesis chapter 2 verse 15 and 17 pa ya ka you will surely die the created na ji shai tang na chiao ra na chiao ra chine ak ba ji shai kan na khring sam bang ra ak ba ji shai kan na chiao ra chine kyu vai na khni da long thong li da shong sakao vre vra na mikumoli thang ga chi da free will aina vre vra li khorung sak ngai free choice na vre vra li choose sang sak ngai ataman and if him chu pa je scenery him chu pa je atodak twil ga thair talga the pasha ga yang ko alung thung li wal ga thingrong khni khle thingrong khni le ga juice sagi jine khringa thingrong hi shani ka kala mashalo chu thingrong hi shani kla ji wal ga khringa thingrong hi shaya ka favorite juice sai a pa shawra cha ka favorite che ka sai free will na iwa favorite ka pangkuru ko da thang ji da khringa ga the ji shai da kle Genesis chapter 3 li kra tam chitaran chui decision kra tam chitaran if na mashalo ju tin ji shahaw ya mashalo ju tin ji shahaw ana vrevali jus msato jitla vrevana msalo ji shahaw da moreji joina razang pokawi Genesis chapter 2 li verse 15 and 17 li na thingthei ju a thai ji shai khleo da na chiao ra ji na chiao ra ji ne na ngalang da ji thang ngalang da chiao ra you will surely die you will certainly die ji ya jana mikjung na ngan ji la ta atama ne if ji shal ga ma chi la ga tang han ji la ani jungum sang ga ri ba fu la ga na chung ga le fa kene ne bol pra ko ani wi chi li na ngala bu chung ga pra ko na mi ro chung ga pra ko ga ta ga vrevra na hangai da le chiao ra ji ka thak la ji ko shang chung ka sa le ko itum na phap ta gi ji ba na ka thi hi khi gla ji phap ta gi ji ka thi hi khi gla ji phap ta gi ji ni Genesis chapter Romans chapter 6 verse 23 li for the wages of sin is death the behind li more we summon hi ba ka thi ne na za more lung li ok chi de le ra no we khna wa price ji ka thi ne na za
competition hili game hili football ma thala ka nang rod lela volleyball ma thala ka nang rod lela no prize si khigla jilga trophy dela manimla chita ka mai na more lungli ok chi lela no final prize si khigla no saman ji khigla jilga ka chi ne kala ka chi ya ra itum define sa se ka chi khigla itum na ka chi cha adam chi dani tum shim gro ka chi sa chung chung ka pai re ya so na bing ka chi sa chung chung ka pai re awa yi khong nai khu ram na bing ka chi sang ka pai re itum na ka chi kam chu ka adam chi tran cease to exist anam chu chi dela mening do cease to exist anam chu chi dela chi glo da hi exist sa lu mani janam chu ka chi dela ka chi hi ji mani mko ka chi va cease to exist mani mani itum chi ya sal existence exist sa shone itum existence ji ma ngau mani ka chi ki glo ja dam chi tan separation ni more with someone he could see no separation gini vrevrai na itum separate sakai spiritually vrevrai separate sakai kala physical death mangla na pasa separate sakai chi khang ataman if atem shalo chi ka shaka tam chi ran chia wei chi de kala ani chi ga we result chi ki la chi ga vrevrai na separate sa khai dala kala physical death hirata khai dala phasa wi ka chi hira le khai dala chira le we jana ka chi hi ki la chi la separation ne chi mam line sa ngai mani na az vrevrai separate sa da ok thui dale ka msa da ok thui dale ka kala na az separate sa da ok thui dale ka na chi dale more we saman jinu tungli le tele more we saman sangbong alungli na ok thui chimam la ya lo ki wanglas gan na ina vrevra relationship le ga ngapak tele kala ka chi ko hoji mi kumoli rasang hawi ki wanglas ga more we saman jiba ka chi sa hauda kai tumna Romans chapter 6 verse 23 li pa lu ka vrevrawi la mechiva karing go chini eternal life ni ta sanghai dale ko eternal life ni ta sanghai dale jana itumna phapta gi jibana itumna mikumo akasa da more lunglok thilla more manim ne da phiat khuik bam bai li more lungli mok thim ne da phiat bam bai li rashoi khai dala more lunglok thil ga asia more manim ne da phiat khuik khai dala amit ma sa thu gi dala Chana admit masamada vrevrai kipagla jitum approach sara to jidla na noi mirinli aka admit sada as you hi yonare je adam chitran nam shungui bai kana na khyon shongfu jili ok thulaga I yonare you hi yondle da mam chukku aka mushungu kui opportunity privilege nam sam lak mar khyon shongfu jili ok thu jingre jiwi condition na laitale arion kunitot NTNB with youth speak. 1 John chapter 1 with verse 10 behind the if I say I have no sin, I make him a liar. Ina we mirinli more mane the hang the leka vrevra actually in a kakapigang sang sak the legs. 1 John chapter 1 with verse 10 if I say I have no sin, I make him a liar. Vrevra in a kakapigang sang sak the leg. Kuvangla chilaga Bible na hangdai tum more phung sari ji I more phungi ji na more phungi ji khaji tum ne kisada dim sangai tu kisada itum na ji mai shungai da mang thukla ji ka itum mi blinded sa khai da manglawi mik marak thu ji Genesis chapter 1 with verse 26 le rana hangai let us make man in our own image that behind the Jontang itum discuss the sade meaning do let us make man in our own image da kala atamane ifli awi chapyu khul ge shemage de ka more sa khai chili Genesis chapter 5 with verse 3 likwa dam chitran Bible sing bina hawa milo Genesis chapter 5 with verse 3 likwa dam chitran atamane if na now prakwe dam chitran kada da bihai gla jiga now ra bingji in the likeness of Adam that beheaded her. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness.
the behind after his image atamane ifli vrevrawi chak yu kuidak shemni chin khigla jilga more malayla ka tharana sham ka atamane if na chapter 3 li more sa ka atam chitran awi now tun ping now ka prachi ka thakla jilga atamane if we zabrin kala image and likeness juya chishu da prakhui chide chine khika klatla jilga more we now sa de tong khara prahui Romans chapter 5 we verse 12 and 13 li ka piatam chitran okhthuili more hi mia khui mangai na ra sangai chikpakla jilga atamui sin came into the world through one man chikada da rawla jilga itum atamui now tun sa how da our likeness our morichi itum le pastor sa Jana 1 John chapter 1 verse 10 handak leji mai itum personally itum la morek pungane at the same time atamui morichi Adam na morek sa atam chitran itum awi now tuna kasada awi morichi itum le tashung awi More sakha tam chitran obthuli more rachang kha tam chitran result ko thumlei number 1 na khikla chilaga spiritual death itumi mangla re ni thikai mangla mik mrak thu gi ya brevrali itum khalata ma pha hu shap thu gi brevrali itum khalata ma pha ba thai thu gi atamane if kalabra atum na relationship khleda da itum khlata pila msa kuder thuji chu ability ji mang khai dala itum khlata hui khmi msam khui pa lu ji itum khlata itum more we na mpyo kuder thuji china number 1 spiritual death number 2 li khigla jilga physical death itum aru hon we totally jingum 70 to 80 hina average jingum sada le chikai ga tum physical death le kai ka thi ko hoi le kai phasawi ka thi ko hoi le kai Hebrew chapter 9 we verse 27 and 28 li pa ka it is appointed to men to die once the sangai dale itum ko tong gali ka thi ko hoi le kai ni ka thi ko hoi year kai ni kyu bangla ga more we factal ran da mi ko mo tong ga chi nong ri ji ko Hebrew chapter 9 we verse 27 and 28 li he kyuvangla jilga more we saman sadara sang haw china number 2 number 3 li khigla chilaga eternal separation hi le awi Revelation chapter 20 we verse 14 li eternal separation hi le awi china khigla jaga Bible li this is the second death ta hangai dale kachi ka khnie ne je ki ai de it my physical death here mai chin the first death sa sal pai chin thi khring sa sal pai ka second death pa hi ba khigla jil ka eternal separation ne vrevra we na itum for eternity separate sa gi ji kala itum destiny chin khigla chilaga my full lake of fire ya mai wi ngai yi ji itum destiny kala Vrevra na eternally separated sakai. Hikyuvangla jilga 1 Corinthians chapter 6 we verse 9 li. Gazing vrevrawi ungram jia kala gazing ungram chilia morek punga kipa khamba sampai mriste. Morek pung kipa singrom ungram ba samriji. Juvai na i morek punga sauda gazing ungram ji itumu destiny mang salu ji dala. Kai tu destiny ji khigla jga mai wi ngaying sa khaidla kala hui khmi sam mang khai ping Revrali ka thai ping wi destiny ji ne khigla jga 2 Peter chapter 3 we verse 13 lik pi ai tali ko kazing ram ji itumui ne dak pi ai tali ya kazing ram ji sit kasang ji shi kristali sit kasang bing wang ne the 2 Peter chapter 3 we verse 13 lik pi ai tali atsu ra shungda Vrevra na atamane evli mi gai tinong khani chi takamai na azle tumni mi dale de
Actually, to me, middle. Ani live ting long kani kamini. Ya, na kuch baji chu sarak la chik. Kuch ba sharak la. Ak ba ma shalo, ak ba shalo. Ka ani li chi hangal ga ani na athe ji va shai ga chi da athe shara da apam chili va chi da ani choose sagi chi la. Which one shall I choose? Ani decide sagi chi la. Azul lai tumni chi decision chi free will chi. Itumni choose sak vai wi privilege chi middle. Kering shong fu bang kui ka chi shong fu bang kui la chi itum wi thang chi do mi ri li chi choose sagi chi. Toda ko chu adam chi tran brevrali choose saraga you ning chang choose sarak la chi choose itum nak bang kui gi chi. Atamani if live brevrana athe chi mi shalo da hang chak chak kai ni. Shai dang na chi ro ko da hang chak chak kai de. Kai dum na Genesis chapter 3 verse 6 lik ba adam chi tran Genesis chapter 2 verse 9 lik bi ka exact ka bi hai de de. Yeah. Genesis chapter 2 verse 9 li Revrana shong sak tak le athe rong ko tong chi listen to the side je de good for food tak bi hai de chi ta ka mai na Genesis chapter 3 verse 6 li pharjina chi pi ji ni if li rak shu adam chi thran ka thak la chi le ka chi wa athei ji ka thak la chi ka it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise je de kala chu atung ni ka mai chang li pa ka the tree was good for food je de athai ka tong ka chi ka sak zaw wang ma thai ka lai tum li mi kli mi ga na khyang adam chi thran la yang ai na ji tang pat tai ji ya shapa na ma raw ji kala chili yang lu ya ka thak la ji ga i tum li chi sha ka thang ma yaw gi ji thak ji la ya area ka thumai na if li shui hi kyu vai na if li prevran ma shalo da hang la ga chi pi na ra hang jen chaw la ji la ga hi James chapter 1 verse 14 li explains hai de kyu vai na i tumli ku sui ra ok la kyu vai na tumui ku sui chi pang me ok la chi atam chitran i tumui ning chang wa chi shuda i tum na ning chang chi li chat ka atam chitran i tumli ku sui ra ye chi de kla ku sui ra ga ku sui chi ne ki outcome ka chi ta outcome shokla chi atam chitran more sho ye chi more ra sho ye chi if na athai chi yang la ga rakhang atam chita athei chi yang la ga ya shapa nam raw le chang miglik hyang lang yam nai chang da mu chuk pon chon kai hi tum na ka da thai Genesis chapter 2 verse 9 la athai ka tong chi ka sak zawang ma thak ji la revrana khang migli lang yam nai da pi ai de Genesis chapter 2 verse 9 li chi hor sak ta athai bai la Genesis chapter 2 verse 6 li pi ai da le la chap chak ji la ka if we wang kina ma thaming sakaw la ja ka a chi sha ka the thang mem raw na kai vang meditate sa bum cho naw la chi yang la ga as tam chu pom sa naw la hili lesson le na li ku sui ku chung rai chi la ya as ku sui ma khang ram da sa we che chi ki ba le I tum kla ta admit sa ngai je na ko ku sui pang naw da kla sa gai ne chi I tum kla ta admit sa ngai je na ne ndu mi mu chu khu lo na ku sui pang nai re chi o ka ta thai kla ji ga na ji li mu chu pom shon da le la ga English with quotation kam tha khale an idle mind is a devil workshop chi machang shida itumna pam ka dam chitran brevra chipina itum ning hili workshop ka sa da an order sai chite chitaka maina James chapter 1 ilak bi hai James chapter 1 chi paus James chapter 1 verse 14 li but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed sadly. Itumli kyuwan shuao itumi ning ka chang ai na itumi ning ka chang jili ka sa datam chitran kusui khoji rai chi nali kusui mar nai da ta sanga wi jila no na meditate chi sa pa ma mu chu pon chona la ya no wi ning ka chang ji ta da ma sangai me chile la uklung le ba sangai da le ga na hang pa datam le as sangai tu re jile le ga ka no uklung le ba sangai da le ga he if na experience sa chap cha sai itum na ka da thai kla chile ga John li the 1 John chapter 2 verse 16 li the 1 John chapter 2 verse 16 li area to mina mi ku mo ko dong lu shui ji ya ko sui ko ho dong ka ji area to hen arise ko 1 John chapter 2 verse 16
For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eye and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Number one, the lust of the flesh. Pasana ning chang ji. Feel sangai ji la. Kamtang kamarang pasana feel sangai kai. If na a thai ji kyang adam chiran. Kasak zawang tar kasana ada thai kai la. Shapana amrao kai la. Ya. Kangayam ji taste sangai kai. Nextly, and the lust of the eye. If na thai ji kyang adam chiran. It was pleasant in the eye. Mikngayam sak ji la. Mik ngayam sak ji. Kani thot now being Arion he will ta sang cert lady. Mikli khangayam he grave sad lady. Hun kamang sal mik ngayam guira ji lady. Arion device laser free internet laser the dialogue na pornography. Pornography lady. Kala ngala now being na hiwi more aman kasaki mathaila sakashi him tell sorry. Sakashi him tell Lano being the likes ning chang the commenting chang the dress tang kai sang laga camera nglen ni tan sa chatale kyuwang miano chung na mik ngayam da yang ayaw da maning do Lano being the dress tang kai sang ka tan sa da light chung da le ji na tan sa dei je na manim ko dress tang kai sang ai da miano binglim mik ngayam sa ka da morai sang sa ka da Morewa chisure likes na midak le chung mai da sar no hitai kiwang mikling yam sak ta le de ye chi mien no bin ji men de le ningai mangai ba de mu shung de mani mam shung do kang la no bin ba likes na mu je na I sa thai de le yu tresim tha de le da mu chu chi de la ka sang khat chong ma ki pa na la appreciate ma sa ji value ma sa do ji de la social media le likes 1000 3000 card le chi yang agar phabam dak le likes 5000 10000 online li tres tang kai sang je na sang bang bali ba na li sang khata na ra la ka as cho nu ni ngai ma thanai na talent le nai dam yak mang na ra khang na value le me chi wang le ka chi pure talent pure appreciation chi phap ta mi me no bi I tu mu shuru chung ka sang e Ni thot la naw ping na shinaw ping na mathai la sadak le li chung mai da sak sak dak le ji itum na la chang ji la likes mang sam na mi bam dak le itum like chung ka tu mi ke khido follower chung mai ka phaisa la sambang ga mathai ni samang da le re subscription chung ka itum na atam chung mai da spend sa ka phaisa la sambang da le re morai chung mai da sa vai mian on the promote sang lo ta le chi ka choi na kra lust of the eye lust of the flesh na kra ni Clutch, Mammoning lastly, and the pride of life, the song if na a tay chilik yang atam chitarang. Chishai glow the tatang mayogi chui, Ning chuk chirat sang chitla, Jenna chishangai. Tim crack ning. In a may, it tem may, it ju may, pride of life chirat sang gaidla. Mikumo akui, mirinli, itumi mirinli, kusui cry, area kida kutumana rako. Nana jam mangai dak le blik ngai dak le ji ki category li jang la jika lust of the flesh li jang pai ya blik laka la sangai dak le ai jam mangai ka man mai ji kiwi category li jang pai la jika pride of life li jang pai mi ko mo a kana english ti mam ti la kana mang sang gai ji english prang ko sok kai ya ma ji da do ji tai Takui na bisa da mi jin zam mangai ka ngam thungai na chak chapao chana as ye zam mang ka confident ma lem ne chi le hao area to mine na da itu mi mirin li da tak sui hi le dele klei na khang da hi ko tong kui saman hi ki le ska ka chi ne ka chi Arion we totally ava wa sang sang da I see to my Tiagam, my full omerator, Palgan Bandale Day, meaning though 1969 Lee, Freddie Mercury Kiba Matedo Queens, Ben Laksa, Ben Jimte Queens, the Haulakana Lak Chung Sadla, I want to break free Tasada meaning. Tayang, Freddie Mercury, main vocalist Pali, 1969 Lee Thai interview Quetam, Lina Kazina Varaka, my full Varaka, Jenna, Lang Solakan and Ningai Mangan Hangde.
oi kuzing ram ni khiwa sarak la boring chat na re ko mai fully wa kham chu yang la ai interesting sa mi chung ga bom dak le ji chili wa ri phal ga ma bom ra la tang han ka de chu yi mindset ji aru a ze ava wa khnu thot uli le sara de iwa mai fu wa ra da ning ta ko kan bom dak le ta ko kan bom dak le chili khaman sa tu lu ga de la chili man gui lu ga de la ko mo ji chi ni moreli man gui ga morem salo jaga sadu ga khuni thot indian be we miang la chung ga chip tale hiang sangau ge yang moreli maman khuir mi ko tong nang riksha pe mi na mak sa ji sa se mi na masak shap ji sa se minim la mi yaro no ngla no ping na masak shap ji khigla ji ga ning ma sing la gan ok thui hi pak sa dam sa shap ni out of 100 99 nam sak shap ni phasa third ka hai yaro no ku chung ga ngla no ku chung na sa shap mane ni sha ma shai la khamli ko ho khamang za hi ma le la ok thui ma sa shap mane mi ko to na sa ka shap chi chili khi khaman nei da chili khaman ma le mane chili mi yok shok ma le mane khamore lungli mo thim ra mo shu na no ok thui ra chi mi yok shok ta la chingla ka shok ta la ta kui hai ya chanan matha na ningai matha na chingla ka shok ta la sa tang kai chi thei la ga ka sa ya chi chinang la shok maning la ga value kle shinau ne value kle me nau ne chi ta thei kla chi la ga morally ning ka chai mina sa ka shab chi masalu se gi ne kas masa shab la le dak le khamushung chi sa se gi isi indian be we mirang la tong kli hang sangai ta le ko 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ni ko tong kli mak sang sak nai 1 Corinthians chapter 10 verse 13 hi mak sa hai lo hilik bi kik bi sangla jil ga God is faithful and he will not tame us beyond our ability the pay as ko swimmer nai da ta sang lo yo wo de man sa lak ta la a bit sangai am da ak sui khamar aya wi ja ya ai mek chi michel lim re ji ga me khut la mek chi da dang na ma ya ten drat mam chim lim re ji ga pai shakti mana shoi da ten drat chim bam sa da shei ka ngai na chi ta ji la zam ma mang lim re ji ga pai so na na ai yu birthday ni chi ra ko swimmer nai dang so ka bible na kyang ta le kla je ka God will not allow us to be tempted beyond our abilities le na li ko swira da le chi na na ma phung kra temptation mani any temptation that you face yang ko tong ka chi na no chi shab ability ji na li sang ne re chi de ran 1 Corinthians chapter 10 verse 20 ung pa chim lo ko sui khra tam chi taran chi ung pa lo vrevran nali ku sui khra tam chi na vrevran nali no jiksha bui pang shap mere chi mang ma chi la temptation ji wa na shock vai shong fu le shemiet le chi shong fu le shemiet le chi la kai tu mai ku mo le hang pat ba ba a nga che ngai re che ngai khan da ka ku sui mar nai da chi la no no ji ka big nei uk nong li wan na grave sa da ka nak la ta phiat khui ngai da che ngai re sanga lim ne dang bui da ni chimam lai lo ki wang les ka bible na hangai da le sui khra tong ka na no chi shape ko sui khra atam chi tran bre bra ne tumli chiwana shok wa shong fu she met le chimam lai lo chi 1 Corinthians chapter 13 na chi da hangai da le 7:48 dang da yang shu chi chi more chi ni vrana standard set sami kai chima thalo ya bi sang mi khai ithum na chu stand charge mu ka shung atam chi thran mark chi missa ka atam chi thran tong ko chi more ni chimam lai me kala more u saman ye khigla jilga kachi ni kachi area thuman rai spiritual death itum kala tam kan ku pali mne vrale itum mi separate sa ka ni itum kala ta relationship film sa pali mne number 2 li physical death le ya itum mu pasai ka chi ko le ra khwang more sauda kala number 3 li second death le eternal separation from God chile chance male lu mne na na mai fa lu le ning tel la tarkam salim mne
chili second date hoy china more wi saman ni arai tum salvation mak pak te no chu king se more wi saman ke chi sao da itu mi wi khmi tar ka sai chuwe na ka da yam shokrak le ji ka the tar ka sai wi khmi hi khi glak ja tam chitran itum na more wi saman itum na sampang ran ji ju masamang sakla bre rawi kharing khmi more wi saman sampang ran ji masampang sakla itum more ji phiau mi kai itum wi saman ji jisu christianas sampang mi kai kala jisu christal sang sit sang atam ja itum more phiau mi hai re ya imma chi limra skati wi saman ji masampang limra chili khmi on sit sang ai na khmi sampang re chili kang ni Acts chapter 2 verse 37 li question ka mathang han chile Acts chapter 2 verse 37 na Acts chapter 16 verse 20 hi best question ne tum question ku chung han sala pa ya shama kha matha me kap ku chi opportunity matha me kap ku chi bible record sa kai question ji Acts chapter 2 verse 37 na Acts chapter 16 verse 30 li record sa idle ji ka ta agla ji ga Peter na Acts chapter 2 li Israelite na bingli na tum Jesus Christa brevra wi na years li chauta thai re kalan tum wi ata jang ja khigla jil ga kachi ne the priest sa tam chitran Israelite na bing the king an ka gla jil ga what should we do mai tum more phungai re chithere it na ra ki saran kla the question ani ilera sang gai bing tum more phungai ta thai le kam thai likla na thai le ga nu question ne khiran kla jil ga what should we do jine ar I more phungai re yu saman ja kachi ne yu ata jang ja kachi ne ka yi wa na yam shok wa in ki saran kla the question ka han ji Acts chapter 2 verse 37 li reports ako ina wi kmi samang vai ki sarakla hiwana yam shok vai ki sarakla jana Peter na king an ka was repent repent with literal meaning or to actual meaning ji khigla jiga ning kang atai direction ne che ko kui jine ine more lunglyo tu sai ibak ta sai ka ning te ko da ibak ma ba lu la ibak ba re jine Ushung ko ere chine complete turns up with kai shui kuni to nobing ka ta le do ri ho yang na nobing baptism ko la ga counseling hapta na akaba sang na ga hapta ka mek ji mse ji li ba shel yo hapta ka mang la sa je knik to mang la sa ji la jane tum actual repentance meaning ga ibak chal be ibak mu ta kai la kai shi kuni to nobing ibak ba chi apa ma ke direction na ke ta pam kai progress ma le ji ung ba to pom de le de Peter na kamba repent salo nui direction ji completely change salo ji ta ka na kring sam phung re ji best question ne idum na John chapter 1 verse 13 ni ba tam chitran hui khmi sang bang hi vrevra winning chang ne da piat le de idum no hui khmi sang bang hi vrevra winning chang ne da piat le klai tum kisa da hui khmi sang bang hi tar ka sa plong au la cha tam chidran 1 Corinthians chapter 6 verse 9 li piat le ina thang na pai 1 Corinthians chapter 6 verse 9 li moroi pung ki pa ga sing no pung ram ma sam ri chi more bung sai ko ji more wi saman sam bang ri chi chu wang ni tum hui khmi hi tar ka sai hui khmi tar ka sa na khai dala chu wang I tum destiny prevra na I tum li I tum ta chang ji mai fuli ba ta ba chang sak ngai mani ni I tum destiny ji mai fum nang sang sak ngai mani ji John chapter 1 wi verse 13 li ya da hui khmi sang bang hi prevra wi ning chang nei da pi ai dali ya kala ka atse itum na ok twitter le revrali mo masi sang ok twitter le ba itum ata chang ji ba me fu sa hawe like of fire jing sa da le ko John chapter 8 verse 34 le bi ai le whoever sin is a slave of sin je de John chapter 8 verse 34 no more we round ne de bi ai le we're a slave of sin the biadli de no more we round I more we round ya more we round akasada itu master ji paglas ga more de
morai ni tumni control sa le de morai na chili valo chi sa le de ya chui eagerness chi leo da itum hi ta apam wen la isolate sa la morai sa le de meaning do best example issue game ma lungli la family time ma jang session ma jang la morai sa ta le de chi kyu wang da morai na li command sa tu gai de la chi ma jang lo chi ba le make chi ba shao lo arji ba shao lo zam ba ma lo da command sa je na ba arau sa da ring phak si ma khang nam sa bai la nui phasa ji arau sa la control sa la remote control da na li morai na control sa da le de la chi ba lo chi kan na chi ba hao kim ba jang ong pio lo make chung shao lo ari yung shao lo zam ba ma lo chi kan na no ma chi ran de chi ba khai le chi kyu wang nui phasa na chi morai wi raung sa hao da ne cái là chùa ta sang gì khi là gì cả cái chi có gì nhá cái chi có gì cơ về vrana thì chúng mình sống với chuyện mẹ đấy hiểu anh này yam shock vai sống với chuyện mẹ đấy cô chỉ chúng ta cái lý thế cái gì cả Romans chapter 5 verse 8 li hàng hai đấy Romans chapter 5 verse 8 chúng ta bảo gì Romans chapter 8 verse 5 li But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Rani tum lili shikai now da itu more pung seng lala more jiwena yam shok kawai more we saman jen yam shok kawai jishu Christian timi that biadli ko. Philippians chapter 2 verse 6 sana bolaga atingji pataka jishu Christa vrang seng lala miku moli le shikai now da awi ringapa on bomkong ringapa kazing ram jino thai laga miku mo akasadara prai arau akasadara prai kala krustung ni chaksim makeup kaji human history le chaksim makeup kaji execution ji rasam phangkui kyuwang na yu more wi wang ni kyuwang ji Christian na ichung wang thi kmi hi layau kla kyuwang ra thi miau kla chi laga Romans chapter 6 we 23 li kapi sangji umshung vai ni for the wages of sin is death kaji ni meaning do more we saman ba kachi ne jaw da nui more wang chimi jishu Christian ra thi kmili ahi au jishu Christian pai sa kmili thi lungi chi da nali kring samang sakra kala nui more we saman ji nali samang samra ja ka miak na samang mi gi ji da la jishu Christian ra samang kmi da la jen ahi kachi Christian ni kachi For the wages of sin is death, Jomo. Nana Sampangran in a Sampangran with Saman Jikati sao the Revrana itumli shikai now the itumli Jima Sampang Sapra Joda Jishu Christian Jew Samanji Rasampang Mida Krustung Rati Kamini. Gala itumi more pure Mijina Kachuana Rakla Jiga Revrana Katiana ring shock Adam Jitran itumi more pure Misamang. Krustung Likachina Jishu Christian a Krustung to Mati Kamichina Kikla Jilga more with Saman paid Sadakle. Morewi amanji ana mikadakle payment sadakle kalai tu morejikali pyok mi sambang lasgar resurrection li sambange hi tu nakli thegle jiga 1 Corinthians chapter 15 verse 17 1 Corinthians chapter 15 verse 17 li if Christ has not been raised from the dead we are yet in our sin jedli your faith is in vain and you are yet in your sin jedli ko Jesus Christ ka chien amring shokrang sashi ka jiwa no wisit ka sangaji aremane kala na more phungching fudale na more lungli okthui ching fudale gini Jisu Christa na kachiwi saman mang khami maning la itumi more jila phyomi gai ni itumi more jila phyomi gai ni saman la pait sa mere more wi price la pait sa hai re chimang jila itumi more jila phyomi hai ri anagda da phyomi la kachi ai na kachi jili ana yu khul ga kachi na chobi jadi itum lama chilimra sini Jisu Kristali changkhai tam chitaran itum lama chilimra kyuwa Jisu Kristana ka chili yuaire ka chili yuaire jana na atse decision quick file itali de if fine atam thangji the decision ko quick ata na atse decision quick file itali 10 minutes fatale 1 John chapter 1 verse 19 if we confess our sin
He is faithful to forgive all our trespasses together. Nana azu noi more ham bataning ataya ka brevra iwa ka kushunga brevra ne ka pa brevra ne na noi more ka tong haji not only one sin all your trespasses jadale je tong haji pyo mi ra jadale je ikyu wang brevra wi ning chang je kigla je itung hui mi sang kong chine chi atam bai re John chapter 1 verse 20 bai re itumna brevra wi brevra na kisa mi er lekla da itumna kaya ngatam chitran hiwi brevrani to mi kumo hu mi samang ba kigla kata da sami gla jit detail na kli thera gla ga Ephesians chapter 1 with verse 39 abol ga verse 49 sorry Ephesians chapter 1 with verse 3 abol ga 49 atam dali record side le tutum na chi mark sai mi brevra a china mi kumo hu mi samang ba ki extend kya khain nang da ba kla ki mai sami gla chi kli samang gla ga Ephesians chapter 1 with verse 3 abol ga verse 4 hili Avavrira, Naumera, Kala Manglakatara. Three God, Trinity, yeah? Three Godheads in a Kisakla, Zilaka, main Sada, choosing he lately, Kapangakui lately, predestination he lately, Adopsakui lately, redeem sai lately, forgiveness he lately, seal sai lately. Not in the Bible sing me Ephesians chapter 1 with verse 3 and verse 3 to leave us. Simple salagaina itun nahi paglo take by ne. Firstly, avavrevra mikumo van kim mai samigla itum hu mi samang vai. Firstly, verse 3 and a 5 and the record side. Ju nextly now mirror Jesus Christ jina itum hu mi samang vai kim mai samigla jilaga verse 7 and a verse 11 and tangdali record side. Kalamang lagathara jina itum hu mi samang vai kim mai samigla ji verse 39 abolga verse 49 tangdali record sadle ko. Firstly, above Rajani Tumli, Kisami Glurji, Itum Pase. Verse 4 direct Sangale, according as he had chosen us in him before the foundation of the earth, gently. Before the foundation of the world, gently. He chose us, and I tumlik bankuye. Kachita tumlik bankuye before the foundation of the world. Ok dream sarang laga na ili revrana bankuy gaine. Number 1, he chose us. Number 2, he predestined us. Yeah? Pre-jiga beforehand. Itu mu destiny jana beforehand and mark some ere. Awi now mirror Sarah, you destiny ji, e brevra we now mirror ko jana beforehand and mark some ere. Brevra na itu michita the mark some age. Jina above brevra sani. Now mirror Jesus Christ and Kigla verse 17 in whom we have redemption. Jesus Christ is natumly redeem sami. Redeem we kaklat na kigla jilka lo kui mi exine. Other the hangare. John chapter 8 verse 34 le hangai we are slave of sin. It to me around la. Untum achalako movie and cut later. Black partially chain sangai like a pasalik yor. Mutaito movie tali film tali around chain hoktangal yorde. Kalajili yordak lejili mina. Clothing in a rayang like a figure of a to my structure to Tagaralo with la. Manindo, Chitaka mina, Jishu Christiana, it to Miralo with me. Redeem Rasak with me, market of sin, slave of sin, when it to Miralo with me. Could you amanjina, you price in a kigla, Jishu Christo Ashish. Jishu Christo with Tijina, no we price ne. No we price take Jazaka, Jishu Christo Ashiji, no price take me. Brevrawi Ashiji, no price take me. Na man saklak kai now mira now lava coach mum lab. Na man saklak kai ne pay sign of local buy op Jewish na lubai nam local buy Jishu Christo ya shiji no price take me. Standard trigame se. Standard law salakaina. Ya lana bing tan sim sa lu se. Nim la. Like chung kwai chim sa lu se nui aman je pai ne. Jiwa katong li sang kapong aman pai makeup je chan amore word katha ne jiwa. Ningulo, Yarono being new mirin spoil Kigla, no price take Jiva, Brevrawi Ashiji no price take me, Jimam Laya. Brevrani to me redeem Sami, Kala Brevrana, Jishu Christian,
itumni more pyomi number 2 li more pyomi ina tang hangai re ke genering shop la ka itumui more pyomi here kala number 3 li mangla ka thara jine itumwang ki sakla cha tam jiran verse 13 and 14 li bi ai dele in whom you also trusted after ye heard from the word of truth the gospel of your salvation in whom also after that ye believe you were sealed ownership thai security and ownership hi seal sign na karani ya seal na mi ga jen ownership ana security tumni samang sage chamsa da ke na bi ne hi ina sing tak lai dala stage li sing ga jen yu ne da ka ga phning le de ka isi youth we convener program convener with la ikta thai waran rarai so the behind le de he seal dala hina ki claim sa la jing ownership claim sa dala in aru ilising sa sal iuni the claim sa vai la kyubang hili seal ga lelga minga da lelga chitaka mai na na chi christalis ka sang atam chitran brevrali ku sang atam chitran brevran na li holy spirit mang la ka thari hi mi au la seal da da nali brevrana mang la thara seal da da mi kha tam chitran mi tong hyang atam chitran na ki pa ko mi mi brevra wi ni kyubang nu li mang la thara le seal na mi ai dele chili ka thai ni mang la thara nu li le la na ki pa ko mi ni brevra wi ko china number 1 number 2 li seal na ki indicate sagla jil ga security indicate sai security ya china ka ta gla jil ga mobilin tum la the le ra aunga na letter ka cho atam chitan scroll ka cho atam chitaran ida da ro sal ga ta do ida da ro sal ga atumui ring with sign je na aka rapra ka ming ro ka le nam chan de maning do da nam chan da la mani mathela kangla envelope ka thala ki sala ki na final ga da nam chan da la seal owung wa seal authority pa ji wi seal china ki gla jil ga ji kaya ka ji wi message ji letter ji information ji ka da do muere trustworthy msatura authentic msatura ji ji le the ji ta ka mai na na livre vrana seal na mi gai na security le ya na security le owung na movie ka ta le letter seal ka ta ka jo tam ji dran shongfulam khangli card ka ta le sala la seal ji ji the ka gate le show mi au ji oi vre vrau owung wi tu dien chat tak le ni ya yu le khik lam ra sho pa am le ili chak shi khik lam sa ban ki wang i owung o sa chat le chita ka mana vre vrani tumni mang la thar mi ka tam chai tum security le ki pa le tumni ra sa su pa am ne mak ba chi pi a chi nam sa su pa am ki wang i tum hi vre vrau wi seal sing le ka chat ne mang la thar vre vrau seal ji tumni yur mi te le ji mam lang sak ngai mani lastly mang la thar hi i tum wang down payment ni down payment ni khigla ji ga yu li paisa ma lai tu ji la tr ma ngai na ga chana story wal ga yu pung hi nei hi ai sao lo ji ga liter potala kham yo lo ina paisa le khai tam chi tran yu hi ra khuli nau bi da tang khul de na mai de tuen ka do ka da thang da pan thap sai khai ji la chi ta mai de ya o thai sa khai ta chi ta da vra na imrarang la ka aina tangda mangla thain tumning yur mir no hiwina kia ka hangla jil ka I ladra le shidra ju promise ni ya na oti hai sal ga ili hi hai saw lo nu li I tang ga matang ra ko li ro ko phisa lai khai tam chitran yu oti ra ko li ro ko chita ka ma na vrevra jisu krista jina gzing ram ka khai chili mangla ka thari tumni mi khai ne I ladra le shidra gzing ram ni ina na tumui wang shim room kang ran mi aure kla ji ko pleo de ir la shidra kla it tumni ra ho khuli ra he we promise si na tumni ira lu shidra ko ji we promise si mushunga ji tek vai mangla thar ji tumni ha mi ngai da jana mangla thar tumni yur mi de le chini khigla ji ga ji krista ra lu shidra az vreshina bing na ji krista mra la ne kra mara kla kra mara kamra lu gi je de vreshina bing we sip ksang ya re mane ji chung gang de le de mra la ka je na ka mashola rare ahi mashola rare second Peter chapter 2 verse 10 jili pa ka
Kisah dah Yesus Kristus aja ini tentang merak jikla jilaka ana rerawu tu na anda mi ketong li Yesus Kristus li sisang sengai je mi ketong li hui kami sambang sengai oda Yesus Kristus ngerai dah kali ni jide. Romans chapter 8 verse 89 apa lga 22 ini tentang pa ka mi ku momang sif dah lai mani mani mi ku momang Yesus Kristus li ngerai dah lai mani mani ka nature sayur vayu tingna rahai la chap tale chide ning chotang kaw dale chide masi sangka pa no palo Romans chapter 8 verse 18 na pok laga ngakla kan yang ka dale masi sang jat ne paus ina sham ku khini ji khare For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same whole. Mikumomang Yesus Kristus kra kontak le meni meni. Morewi samani mikumomang samang dak le meni meni. Ka cingna ra sayo wayo tong ka Yesus Kristus kra marani kla dang rai dak le ni jide. Itumna Genesis chapter 3 wili morai sakai jili konchat sangbangji mikumoma konchat sangbang mani mani katingna ra sayo vayo la sambangaude rosi ka sha chokle awan kungai ka sha chok jidla higi join grado morai wen gradala bible wa tishuda ka sha ko ho hi le yawe jide thorns and distal hi le yawe jide chi q factor q en grada morai wi result la carnivore hi le awe ya chi le awe chana mi ku mo mang rai da kleng mani mani creation la chot chang dang ka da kleng ne aze brevana Yesu Kristus namra la le da kleng hi kyu wang la chen ke yu sit sang li ba second Peter chapter 2 verse 10 li verse 8 9 10 li ki sang khai da da itu ma long le Yesu Kristus le mak the le awe de Rally mak thele hawe de la Yesu Kristus ne tumning rai da kle de ji ba sham khoi lira sang khai bing ngariawra da rak sang la chung sang kap tele ra ke mu interest na rak sang la chung sang kap tele ra na ni lira sang khai accident mani mu ko na lira sang khai khangriaw wi intention na rak sang sala pai na khra hi tamis ka sa dam chidran as sebak sano bing ba yu wa mang sang mil ga tan na ma hang bai mani chita ka mai na vrevra ne tumni shong fu shem mi khai ne ili si sang lo khring ko je sang bang ra kai ne nana sitsang akha kring hoji samara manglawi kasakza ko thoji sampang kha nana masi sang tu akha na vrevra lim phin pai me vrevra lik sata khumim le chikla ko hoji lim samang sak sila chim le ba ni khwangla jika vrevra ngaran ping kai ne shomvu shemi ping kai ne atamani ifna thangchi da thaya ka chus ka sada Chào mỏ sẽ nên câu sĩ sir ya này lên share thùng li thala en tam mere direct thêm nó của tổng cái stage ta clear sarak ta niche này thùng khơi thôi bị bang hekta không thala isa attentionally me ora ara me na often saya shok sa milo chamang vai session ko kuila chamos chamang vai ka chui thili eight ten le hili sang lo se phat sa da putong hili sang se cho okay jiwa itu mui wajana tam ste mi gai wajaw dong li le noi so mi ta shon mi le awi od mangasa da le le nang chong ni shi lo kala itu na pe he bin le kleme ne ho so pai on mang sang sa le ka le tu ma bom ni tak jang a thang sa da khar khar sok da itu mi rin ka ra mang le ka ko ni ji itu kung jan nei tu ni si ha nei kala re tu nei wen ne sok le ka sa na no tha pai cha kala ku mi
왜 내가 좀 믿어 지금 쇼롱 봉도 사바기지 사이코럴리 존 바이 그라ภาษา 망라림 존 바이 자 그는 상승밀로도 지방에 시야사이 이tum이 미린 아담나 방해밀리 사이 밀로 사이코레인 노 방해밀리 노미냐라 미카루 아멘